Oke, maksudku oke. Jadi do kayo maray na sumap waktu-waktu raya. Sebab masuk tur kita ke masjid, maghali-hali na kita nyolong sindia mga tagda po para kala. Jadi isu-isu na biya mga makagusto atau biya mga ma-out time nya mohon pan si Pak Bayaon amin wana gandong yon. Jadi sama-sama kita nyo tuh manghindu murah-murahan ini kita nyo kata. Jadi biar mamalili na kita nyo raya dilantara biya mga waktu-waktu iwan masa biya mga maghinang si pag-agama ini kita nyo hindi makasarot bisa na kumanhalong niyan. Okay, kumadali na kita nyo. Kung mapalo-palo pa, sulat-sulat kamu singanyo, aturan nyo sa jamari kamu, tipunan na mura, pag-umusingi, pag-using waktu juhul, pag-using magsambayan, tama kong tara kata.